manego pilu ya kaire kibue le manego hakienze poso skan khoba hakienze poso skan kubisa hakienze poso skan khoba hakienze poso skan puhaka kiri pilu ya kaire kibue le manego pilu ya kaire kibue le manego hakienze poso skan khoba hakienze poso skan kubisa hakienze poso skan khoba hakienze poso skan tuhaka hupula more swante hupula more swante kiri hupula more swante hupula more swante kiri pilu ya kaire kibue le manego pilu ya kaire kibue le manego hakienze poso skan khoba hakienze poso skan kubisa hakienze poso skan khoba hakienze poso skan tuhaka hupula more swante hupula more swante kiri hupula more swante hupula more swante Opuna more twanteng star channel moshimane ya matla holo mmino mona he ha ku dumedise mo mamedi motla wa lesedi FM ke ntja kholudinyana la taule dipaka thuso motaunga ka jeno hona le bo madispaza shop le bo radispaza shop moshane su mona mphapang ke ne ke na no tla yema a ka bue le bona ai mphapang o fitile a ja fatse mphapang mphapang wa ja fatse mona ko bone ka kolo ye ntle ha o feta mona o ya kwana me hona jwale ke metse bo mme phumla kwano le bontate Sebularo batle kwano ba tsotla buisana le tshaba sena se le nteng mona bo madispaza shop bo radispaza shop ba teng kwano mme pelo tsa bona di bohloko hobane eka ha ona batho ba buang le bona ha ona batho ba ba bolelang hore na tshwantse ba itse jwang ke rata o kopa ka boikokobetso bo boholo lona ba sebetsanang le batho ba dispaza shop le skela balehela batho ke le kopa le skela balehela batho ka ba o sebetsa maspaleng kapa o sebetsa khofurumenteng le skela balehela batho yang ho batho bana mme le buisane le bona e re ke tle kutlo kwano rena
ba fihlile mona bona ba bo Distia ke buile le ntate Makume a ba kopa mora Makume ke a o leboha ntate Makume moshane molelele hore ba tle mona ba tlo bua le tshaba sena se leng teng mona e re kutlo rena ba se ba fihlile senfikile ngaphandle nikhona niphelele lapho nibangaki no4 yeah na abo baba bazonika khona umfana lapho we security lapho ukhona lapho babhekile ikhona iphepha labo bazonipha lona izikhalo zabo yeah please yeah khulumani nabo kahle bezwisise kahle ngiyabonga mama ngiyabonga asimohe mutle ba se ba fihlile ke ba bitsitse ba tswang kantorong ya ntate Makume ke rata le bona ntate Makume ha le mona a ba bitsitse ba le teng kwano hore ba tsebe ho tla bua le batho bana ba leng teng bo mma di shopo bana bo ra di shopo bana hore ba hlaise hey ho bohloko ba re ntate ha ona motho ya buang le rona ha ona motho ya tlang ho rona re dula re ementse ba re spaza shopo eng etsang tjena wena etsa tjena gore ha ona motho ya tlang ho rona ha ona motho ya buang le rona jwale ke se ke emetse ba masepala jwale ke letseditse mme Maletawana ka mokopa hore a ntshebele ba masepaleng ba sebetsanang le dispaza shop le bona ba ke batle kwano ba tse o tla bua le batho bana ba leng teng se ke emetse bona fela he rena Maletawana o khonne o fumana motho ya ka buang le bona mme Maletawana o itse o kamane ka Thabanchu ha ke bua le yena ha ke bua le yena mme Maletawana o itse na o kamane ka Thabanchu hona le mosebetsi a ntseng a wetsa ka Thabanchu ke a leboha metsotsong e 15 hona le mo re yang teng mme Maletawana ke teng mphele bitso la motho ya ka tlang kwano ba Distia ba se ba le teng re emetse ba masepala ke mang wa masepala kon o lukile ba no lukile me ke a leboha mkhotsi ya ka ke a leboha khaitsedi ba tla bua le ba Distia right ke le ka fana ka tsona nakong e fitileng ba re ha ona motho a ileng a ba contact fela ke a leboha e re bana ba Distia ba qete le bona ke a leboha mme wa ka kore mo mamedi ke utlwa bohloko a holo ho batho etsang tjena ba se ke ba etsa jwalo jwalo batho ba baholo tshwantse ba mathe ba mna man ehle ke a le kopa lona ba sebeletsa mmuso a ke le mameleng batho a ke le mameleng setjhaba hle a se believe toch ka boikokobetso bo boholo ke a kopa re ya metsotseng a 20 hona jwale pele hora ya pele batho e boneneng ba emetse tšhelete e ntse batho ba tla thuswa ka yona ho tla etsuwa tjena ho etsuwe tjena batho ba sa tseba hore na ba etseng ha ba sa tseba hore hona jwale ba etseng fela ke a leboha ba Distia ba teng kwano ba ntate Makume ba tlile ba le bane ho tla thusa mona bothateng bona o mametse le Lesedi FM ke ya mabenkeleng a ke khutla mabenkeleng ke tlo fa Jeff McBride mabenkele he bana mabenkelana a etsa jwang jwale ke nako ya bona mabenkelana a tswa ke yana a nketsetsa mohlolo mabenkele a ithulela fela he mpho mabenkele ke yana a ithulela fela a nketsetsa mohlolo hore baneng a thola fela ha ke tsebe ke tla e hlopha hona le ntho e nkileng lefatshe ka sefefo hona jwale now so hlokometse tuna e kopana le wena monate mokalo le nana o ke tshwala ke nako re wena ka buena o ikemele o iketsetse empa mona re bua go loka phano ya ditshebeletso re kena masepaleng re tshwere UIF re tshwere road accident fund re bua hape ka hore ha o batla mosebetsi wa ntsetsetsa o be moyeng o ipapatse wena ka buena o ithekise wena ka buena ntshwe e kholo hape e re tshwereng o dula ntse o mametse ha ke batla o bolella yona ha ile ka sonta re a tšhintšha magulong a matala mo re tsamang le moruti lefu maile
modimo a wetsa ke o taba motho motle ke fitile mowa ke bona ba sama ba neng ba kene kwano mona ke se ke fitile go bona jalo ka ke tsa tsena ke tlabe ke kilo mathamane ho ya metsotsong e 10 pele ho hora ya pele fela ke batla ho sheba hantle ke bona impontsha ntho tse ding kwano mona ke la boraro bekeng ka tseno ho lokile motho motle ba tla ba dihlopha ba tla di lokisa bashimane ba di tsebang kwano bo mpho ba re ai motaung e re lokisetse yona ha ko fe Geoff McBride mepina ko fa yona Geoff McBride go to my head
re le tsebisa ka KFC Kentucky Fridays. Fumana maqa a robedi a nama ya kgoho, di-chips tse kgolo tse 2 le mini loaf tse 4. Tsena tsohle ka 159 kha, boloka 75 ranta. O ka banna wa kenyeletsa senomaphodi sa 1.5 liter ka 5 ranta kha. Re rata ho faswa le rona. Bohlanong lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo. Asimohe mothemotle nakwa ka ya dumela metsotso ke le shumele metso e mene hantle fela pele ho horam ya pele jwale re tlokopana le ba fapano se khubedu re buisane le bona ke Ause Claudine re tla go buisana le yena jwalo ka maemo a ile ba mabi matsatsing a fitileng moya pula sefako o di bakeng tse ding lile la khethia re tlo bua le yena re hlenne ke motshware hona jwale ke slole ke senya nako Ause Claudine dumela ngwana mme. Dumela ntate Thuso ke dumedisa le ba mamedi ba Lesedi FM. Ke le bomme wa ka ke re shebe Freestata lona ba sefapano se sekhubedu le kopane le mathata a fenga. Re kopane le mathata a mangata haholo ntate Thuso jwalo ka maemo a bolipaile a fetoha haholo weekend re tswang ho yona. Jwale as a result ho bile le matla ileng a fefoha ho bile le mikhukwe ileng ya fefoha completely ka hara Freestata mo iloreng di qadile Fezile Derby ka hara Fezile Derby ho bile Hillbrown le Kopisi le Metsimaholo and then ha re kenella ka hara Haripi ho bile Edenbeke ho bile le Petersburg moho le Forest Smith and then ha re kenella ka hara Thaba Mofutsanyane e bile Slabets Farm. Ere tle ke botse mme na hona le batho ba o le reng bana ba ile sepetlele ka baka la maemo ana kapa mohlomong ba ileng ba tswa dikotsi? Ha hona di-report tse re ileng ra di thola ha baithaopi ba rona ba ntse ba kene ka hara di-community ba ntse ba thusetsa ntate Thuso. Ha hona batho ba ileng ba lemala empa fela batho ba bang ba lositse di-properties tsa bona mo le reng di-roof di ile da tsamaya completely. Ba bang ha hona mo ba ileng ba robala teng ebile mobane team ya Ngwathe municipality ba ile ba thusetsa ka hore banke ba bang ba evacuate ba ise holong ntate Thuso. Ha re kwala mme wa ka maqheku le maqhekwana hona bothateng bo na lebile le maqheku le maqhekwana rona? Ba bile teng ntate Thuso do ha ba bangata haholo re bile le maqheku le maqhekwana re bile le bana ba ile reng hona le one house ene re kene ho yona ya Edenbeke ha roof ena e fefoa e tlowa ntate Thuso bana ba dilemo tse 10 e mongwe dilemo di tsheletseng bana ba le ka tlung jwale ba ile ba ha ba le mala empa fela ba ile ba traumatized haholo ke maemo bana ba le ba tshwa haholo ka maemo ana ba le ho ona ntate Thuso. Ntshwarele ha utlwa ka ko kena hanong mabenkela sa le haufi ke tshaba hore a ske a o kgaola ke a leboa ka mosebetsi o motle o etswang ke lona ba sefapano se sefubedu tanki mami Ke lebohile ntate Thuso. re a leboa e ra o le tsena jwale motho motle metšhini ya ka e ya dumela re ya mabenkeleng ha o le tsena ha ausi a tswa mona nna ke tshwara mabenkele. Clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase e tsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Ke Major League Birthday ya Shoprite. Mme re keteka ka ho subsidize ditheko tsa ditlhoko tsa mantlha. Ka disolo tse jolo ka di 410 gram tse 2 tsa Red Brand Baked Beans ka 20 ranta fela. Le 250 gram ya Nescafe Coffee ka theko e tlase ya 56.99. Disolo di fumane ho fihlela ka Laboraro la di 19 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
Mampara Week e ya pheletsong mme o bohlokwa hore tjhelete ya hao yo sebeletse matshidiso ke eo ka motsama o bohlale ho ena le hore o lefa theko e felletseng ya borotho ka FNB o lefa 99 cents fela ha Pick n Pay le Boxer mme FNB le felle dintho tse ding ha o le tlasa kgatello ena ke tsela ya ho fula molemo budgeting ya hao swipe FNB Easy Aspire le Prime Life Card ya hao e qualifyang hore o kgone ho reka borotho ka 99 cents ha Pick n Pay le Boxer beke le beke tjhentjhela ho FNB ka jeno FNB thuso e fetola dintho tsohle ho na le dipehelo melawana ya putso le ditekanyetso ha stoko sa le teng FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao re le tsebisa ka KFC Kentucky Fridays fumana maqa a robedi a nama ya kgoho di-chips tse kgolo tse pedi le mini loaf tse 4 tsena tsohle ka 159 kha boloka 75 ranta o ka banna wa kenyeletsa senomaphodi tsa 1.5 liter ka 5 ranta kha re rata o fasa le rona bohlanong lena fela KFC fela ho na le melawana le dipehelo ke o taba metsotso hantle fela hona jwale ke metsotso robedi o le ba ho reng ya pele mme re rata hore ho lona hle ba ileng ba angwa ke difefo tsena tse matla pula sefako meya eneng o kutla ka matla maholo le wena ya ileng a angwa ka le kgethea bathong re na le lona haholo e seng hanyane haholo e seng hanyane ho tlaloka rata le ba sefapano se sekhubedu ha ba ile ba tla ho lona mono mme ba le thusa hape ke a kgolwa le bana ba ana le ba bitsang bana ba mmuso ke a kgolwa le bana ba mmuso ba le thusang bana ba dikoduwa ke a kgolwa le bona ba ile ba tla mme ba le bona ke la boraro bekeng ka jeno mo mamedi motle e re hanyane fela ke nke pina kina ya Alexander O'Neil. On new meaning. If you were here, you would know what I mean to say. But circumstance leaves me only waiting. The chance I only want to love you more. Can't you understand it? Girl, you know how much I care. It's not the way I planned it. No. If you could always
You're the one that I adore. Asimohe mothemotle o mametse Lesedi FM ya ba pina monate Alexander O'Neil me pina ke if you're here tonight hona jwale he ba distia ba kopane le bo ramabenkele bo mamabenkele ba tlileng kwano ba ipelaetsa hore bathong ha re thuswe rona re matha mona hona jwale distia le risa masipala o tla re ke distia masipala o tla mona o tla re ke national government re provincial government e region ha ke rate ntho jwalo ha ke batle ke qeta ho bolella ba leng teng ba tswang mmusong ona wa Harantsho hore bathong le skela balehela batho ba teng mono bo Ausphumla ke ba bone bo teacher Sehularo ba teng mono hore ntho ena kaofela e etswa ke hobane batho ha o buisanwe le bona ke o taba ho di mahloho mo mamedi nako ke hora ya pele o mametse Lesedi FM khutela khatsola Afrika Borwa ke tla khutsa kwano ngwana mme a re balle ditaba tsa hore pele re fele dihlo tsa tsona. Monna ya qoswang ka polao ya basadi ba babedi le mapolesa a mabedi o hlaya khotla. Tonakgolo ya province ya Northwest Lazarus Mkhosi e entse diphetho le khotleng la yona la phethatso la province. Mamedi tsena le tse dingwe kenyeletsa le tsa bolipi ke tsena di latela. Ke le buile holo Tau Mamedi tsona di balwa ke mosi wa tshweu dumela. Nyewe kgahlanong le monna ya dilemo di 23 ya qoswang ka polao ya basadi ba babedi le mapolesa a mabedi Reiger Park ka Botjhabela Gauteng. E buseditswe morao ho ba ka la 25 kgweding ena le gotleng la dinyewe la Boksburg. Regan Collins o tshwerwe mafelong a fitileng a beke ka mora letsholo la kopanelo le makala a fapaneng a tshireletso le lebisitseng ho fumanong ha dithunya tse pedi tsa di-rifle tsa R5 mekhukhung ya Akwa Dugatro le Germiston. Nakong eo neng a tshwarwa o ne a le ka ntle ka beili dinyeweng tse pedi tse fapaneng tsa polao le tse pedi tsa teko ya polao. O tlametswe ke diqoso tse nne tsa polao le ho ba le dithunya tse se molaong. Sashin Naidu wa tlaleha. Regan Collins made a brief appearance in the dock under a heavy police guard before his case was postponed for a formal bail application. Collins, who spent the last few nights behind bars, stood in the dock looking visibly shaken whilst heavily armed police officers kept a careful watch on proceedings. According to police, Collins was out on bail at the time of his arrest. He has several pending cases against him, including 2 counts of murder, 2 counts of attempted murder, and the possession of an unlicensed firearm. Sasha Naidu, SABC News at the Boksburg Magistrates Court. Motlatsi wa molaodi wa diphuputso ho lekala le ikemetseng le fuputsang sepolesa IPT ka bokgutshwanyane Lynn John o hlahisitse ngoreho ka boitshwaro ba dihlopha tsa tshebetso tsa sepolesa tse amehang diphuputsong tsa ho tlatlapua ha dikoloi tse tsamaisang tjhelete ka le reng dipolao tsa babelaelwa di a tshwana. John o ntsa fana ka bopaki mabapi le maqulwana dinokwane Durban le ditlaleho tsa kameo ya sepolesa. O tekile bopaki ba hore sehlopha sa tshebetso sa sepolesa se kenyeletsang Lieutenant Colonel Diana Govender wa lekala la mafokisi la di-Hawk se ne se fumana tlhahisoleseding ho tswa lekala la mautlwela ya hore na babelaelwa ba ditlatlapo tsa makoloi a tsamaisang ditjhelete ba o kae. John o bolela hore tlhahisoleseding hangata e ne sa netefatswe kgahlanong le didokete tse teng kapa ka mafokisi a fuputsang dinyewe tsa pele. These operations are frequently planned to be undertaken between 2300 hours to 300 hours in the morning, a time where there is a reduced likelihood of witnesses being present to observe any wrongdoing by the members of the SAPS.
The members on most of these operations are wearing civilian clothing and or balaclavas or face masks without any SAPS insignia. Donakgolo ya province ya Northwest Lazarus Mokgosi e entse diphetoho lekgotleng la yona la phethahatso la province. Diphetoho tsena di phatlaladitswe mahikeng ka jeno e le phetoho e kgolo ya pele ho tloha ha tsamaiso ya bosupa e nka boikarabelo ka selemo sa 2024. Versus Mogoeng o tlositswe lefapheng la polokeho ya setjhaba le dipalangwang mme o isitswe lefapheng la bonono setso dipapadi hammoho le boikgathollo. Virginia Tlhapi o ntlang ka boikarabelo ba setho sa phethahatso sa polokeho ya setjhaba le dipalangwang mme letona la thuto Viola Motsumi o tlositswe mme o sebakeng sa hae ho kentswe disebo mohono yeo e ne le motsamaisi wa dipuisano lekgotleng la tsamolao la province. Mokgosi o fana ka dintlha tse batsi. MEC Vessels Mogoeng, who used to be the MEC for transport, will now become the new MEC for arts, culture, sports and recreation. MEC Virginia Tlhapi, who used to be the MEC responsible for arts, sports and culture, will now be the new MEC responsible for transport. I've spoken to the Speaker of the Legislature, Dr. Sebonda Tsamashone Desbo Mohono, that she must accept to become the new MEC for education in this province. Eskom e bolela hore e lokisitse boholo ba mathata a motlakase a bakilweng ke pula e matla le lehlwa ho phatlalla le province ya KwaZulu-Natal. Lao le jwalo Eskom e bolela hore boemo bo hlobaetsang ba lehodimo bo ntse bo senya disebediswa lo baka kgaello e ntjha ya motlakase dibakeng tse ding e leng se sitisang maano a ho kgutlisa phepelo ya motlakase ka ho phethahala. Eskom in KZN says outstanding faults remain in Gokstad, Franklin, Nottingham Road and Adderberg, where difficult conditions are limiting access. New faults in Kwanongoma, Manguzi, Port Dunford and Mtonjaneni are also being attended to. In a statement, the power producer says its technical teams remain on the ground with inaccessible areas to be prioritized as soon as the conditions improve. Residents are being urged to stay away from fallen power lines and damaged electrical infrastructure. Qinokuhle Malinga for SABC News in Durban. Mamedi ha re lekola tse amanang le matjhaba sefofane se setjha se nkwang e le karabo ya naha ya China difofaneng tse kgolo tsa bapalami tse kang tsa Boeing kapa Airbus se kene letong la sona la pele la kgwebo la matjhaba. Ena ke teko ya pele ya China ya ho kena industry ya matjhaba ya difofane. Stephen McDonnell wa BBC wa tlaleha. An Air China connection between this city and Ulaanbaatar has been chosen as the first international route for China's homegrown passenger aircraft. From today, the Comac C919 will be in service for daily flights to Mongolia. It's hoped that these Chinese jets will eventually challenge the dominance of Boeing and Airbus, but analysts have speculated that this may take many years. The C919s, similar in size to Boeing's 737s, have already been trialled on domestic routes in China, but today marks the beginning of their use internationally. Mamedi ha re lekola ntlha e bileng ka sehloohong ditabeng tsena tsa hora ya pele monna ya qoswang ka polao ya basadi ba babedi le mapolesa a mabedi o hlaya kgotla. Mamedi ha re diphethele di taba tsena tsa hora ya pele ka tse amaranga le boemo ba lehodimo mothating ona o potoloha le naha re qala jwalo ka province ya Gauteng mo telo di mo le kwaetseng ka ho kgetha dibaka ho abata ka mafafatsane a jadileng a diaduma ka borwa mme ho tsholowa pula province ya Mpumalanga le di mo le kwaetse ho abata ka mafafatsane a jadileng a diaduma le pula ka leboya bophirima ntle le mona ho bata holo ka borwa. Haile provinceng ya Northwest le dumale kwaetse ho foka moya fela o phodile ka mafafatsane a jadileng a diaduma
mme ho tsholoa pula ka botjhabela profenseng ya Free State le kwaetse ho foka moya nka le mona o phodile ka mafafatsane a jadileng a diaduma mme ho tsholoa pula ka botjhabela a ile profenseng ya Northern Cape le dimo le hlakile ka botjhabela mme o futhumetse fela he le dimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka o phodile mme ho abata ka botjhabela Western Cape le hlakile ka borwa le ka bophirima ntle le mona le kwaetse ka ho kgetha dibaka o phodile fela o futhumetse ka lebo ya bophirima karolo e ka botjhabela province ya Eastern Cape o kwaetse ho bata haholo ka mafafatsane a jadileng a diaduma ka botjhabela re phethele jwalo ka province ya KwaZulu Natal mo tele mo le kwaetseng ho bata haholo ka mafafatsane a jadileng a diaduma. Mamedi di fella mona ditaba tsena tsa hora ya pele ha re teane tse hlahlamang e leng tsa hora ya bobedi ke khutlela wena Tau a go lebohle moshaneso moratshweu a ke leboa maranranga ka kwan mona itsantse ke re ke a wa hata ai ahana fela onanga ke a tseba jwalo re horeng ya bobedi o tla boela hape o bala ditaba ho le Lesedi FM hona jwale metsotso e re hona Motaung thola fela o ye metsotsong e 10 ka morao hora ya pele mabenkele nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe inke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS Lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng Bakganni ba dipalangwang tsa bana ba sekolo ho seng ho le hong ha Maria bana ba rona ba tshepetse ho lona hore le ba fihlise dikolong ba bolokehile empa ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing le ho potlakela ho fihla ka nako ho beya maphelo a bona kotsing hopolang hore bana ba rona ha se merwalo ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing ho fokotsa bokgoni ba hao ba ho kgina koloi mmileng o metsi kapa o nang le leqhwa kganna ka boikarabelo fihla o bolokehile sireletsa ngwana e mong le e mong leetong le leng le le leng molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang ke wa punyeletsa o ya pele ke lerato ka motsamao motle o qaka le bota le ngwemeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa hae tse qualifying ho loan e lengwe ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka sekgahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa hao tse qualifying e be tefello e lengwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bane mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno FNB thuso fetola dintho tsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya ho na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo tsa semolao hona jwale o sheba metsotso ke 12 ka morago ram ya pele o mametse Lesedi FM ate komisi ya Ntate Matlanga ntse e tswela pele hona le monna mono jono ke ena ntse nga a botswa dipotso a hlongwa dipotso a botswa sena a botswa sane re tla utlwa ai komisiona hona le motho mong rakgwebe mong a senga tshwero ka mane ka Natala o lebitso la hae le la tlola mona komising ya Matlanga komisiona Ntate Matlanga jo e matsoho ko jwetsa ntwe kgolo e matsoho e ya potlaka Akenta Motaung 350 ka ifumana ho tloa 2022 fihlela lena nna ke ka mona ka Potchefstroom ke nna tshepo ke a lebo monna bothata bona ba bona re se re botsamaisitse re ke tle tjena dumela Ntate Motaung ha ke shebelwe hle nomoro ya ka ke ena bothata ha ke na makholoskopo o tla jwa monna o hloke makholoskopo ho tla jwang o hloke makholoskopo me mo batlang hore re tle re shebe teng ke o kae na ntate o ilaba le TB ya di mining lokile re tla ke re leke o bona fela le nna ke tla leka o bona fela hore na ebe
ntate a ka kgona ho fumana hore na ho etsala moo metsotso le 13 hantle ka mora hora ya pele mametse Lesedi FM. Ke nnete Lesedi FM ke molelo metsotso le 14 ka morao go ram ya pele nana o ke jwale ke nako re ke tlekshebe kwano mangolo lona ke a fumane ngwana e o kileng ka mo adopta ha ke khone fumana birth certificate ya hae ngwana o 26 years hona jwale ke nna Mmekwebu ke tswa ka mona ka Atlokolane mme ke a kgolwa moshaniso o tla o letsetsa moshaniso kwano mona o tla o tshwara ka mohala o tla o letsetsa mme ke mokupile hore ampe a o letsetse hobane re mo file le nomoro ya hao re mo hlabile le ka nomoro ya hao o tla o letsetsa hlemme kopa o tshware mohala o tla mama kopa o tshware mohala o re gale o matha Pretoria e dumetse hore ngwana ke wa hao jwale bothata empa e le hore jwale ha o kgone ho mo fumanela ID mme Makwebu ke buisane le motswalle wa ka mona ntate re sebetsang le yena haholo ntate Moketo re monna a go thuse mmehle bothata ke bono bo se bo hlahile o tshware mohala hle mme ha o letsetsa o tla mme wa ka ke bone le tsama le babedi mono ke rata tshetsano eno e o lena le nyona ke kopa o sheba nako hona jwale he sheba nako hantle fela metsotso ke metsotso le 16 ka morao hora ya pele e le 16 ka morao hora ya pele re kutlwe mona mo mamedi o moyeng mona ho Lesedi FM dumela khawile ke Lesedi FM khotsa le ka ntate thuso ke a phela mme o letsa o le kae ke le Bradford mo kwa lona ke kopa private ntate thuso o no kopa private Thabang o tla bua le wena privateng mme wa ka ke a leboa ke Lesedi FM dumela ntate mbaung ndati wale pa dimana ke ndati Papi Fixback a se le ke a teng ko bombe private ndati o batla o Thabang a ko motshware Abdi Papi le yena ke yeno ka private ya hae mo mamedi o moyeng hona jwale khotso dumela ntate thuso dumela mme ke na ledi ka mona Kronstadt ntate thuso na Lady Kronstadt ntate thuso re phone mabapi le stipend ke phone mabapi le stipend sign wena na Lady re kene lana shipping ntate thuso ya QMS Kronstadt ho tloha ka June ke August no se re dutse hae ha re so feature ta June le July lena ship in ile ya eng ya QMS wela under FDC e wela tlasa FDC re kene ke ntho tse 4 ke IT ke QMS ke construction le plan B ha sa le kena mo ka June re kene ka June ntate thuso no tsela na se re dutse hae tlametse re tlamile se re le practically ne ra practically ka August ha re so fi di placement re dutse fela hae ntate thuso ha o sa na nix ka rabo le ntate Tshitso o a re o ka metseng ha re mo founela ha sa raba dikolo tsa rona company eo ne bitswang e ne sebetsa le lona e le QMS e wela under FTC company e bitswang QMS Quality Management System e bitswa QMS e sebetsa le FDC ntate thuso lona le ka le Kronstadt Kronstadt ka maokeng ka ma QMS le ka Kronstadt e re tle ke etse tsena he ngwanaka a se mo he tshwara jwalo
Nomoro ya hao ya mohala he ke mang ausi? Ke? Oh, ha. Hulukile mme, libitso ke mang? Ke a leboha Naledi, ba tla o letsetsa. Ke a leboha ngwanaka. E re ke fitisa hona jwale Naledi ke fe ntate. Taifa dipapang. Hona jwale taifa dipapang. Ba ke ba shebo ban ba re ke mona e wela tlasa FDC. Bana ba emetse di ai nna nthwena. Oh, di learnership tse. Ehle. Ai learnership tsena tsona di a hana. Tsona di a hana. Ke fitiseditse ho ntate dipapang hore ampe a shebe. Ke batla dipapang a shebe bothata bona ba thuse bana. Re ya metsotsong a 20 ka morao hora ya pele. Re le tsebisa ka KFC Kentucky Fridays. Fumana maqa a robedi a nama ya kgoho, di-chips tse kgolo tse 2 le mini loaf tse 4. Tsena tsohle ka 159 kha, boloka 75 ranta. O ka banna wa kenyeletsa senomaphodi sa 1.5 liter ka 5 ranta kha. Re rata o fasa le rona. Bohlanong lena fela, KFC fela. Bona le melawana le dipehelo. Asemohe metsotso e 20 hantle hona jwale ka morao hora ya pele. Ke kgwedi ya basadi ena. E re ke etse tjena ka kgwedi ena basadi ke etse tjena ke tle ke fitise ditaba tsa bohlokwa ke tsena. Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona ho lekane. Ke Molelwa. Era o le tjena he motho metsotso 20 le motsolo mong hantle ka morao hora ya pele. Re tle rutle a le mong fela ho bana ba distia ileng ya kopana le bona ya bua le bona. Ke fitisetsa ditaba tsa stipend hape FDC. Ke fetela FDC ka bothata bona ba di stipend. Mo ke kopanang ke tla kopana le ntate Mphapang. Ere batle ba tsebe ho etsa ho thusa bana ke sono ka bana bona ba kene mo ka June, July ke August ha ba fumana stipend sa bona nthweng hape ya bobedi jwale ha ba sa fumana le lorena hantle o etsa line ke a fitisa he ngwanaka ke tla fitisetsa ho ba FDC ona jwale metsotso 20 hantle ka morao hora ya pele re tle ke pineng pina ke a sephaka mohau Mohau a modimo ke kwetsa e kaka Ae sale on pisala nna Tenki bone ore Mogana wangaka Kojara ya upita Mohau a modimo ke kwetsa e kaka Ae sale on pisala nna Tenki bone ore Mogana wangaka Ungemse kujana yangu Hadi garikane kwano honna Hadi shebisa marumo honna Bare wantunya ntate sepaka Itunya sena Hadi garikane kwano honna Hadi shebisa marumo honna Bare bantunya ntate mashata Itunya sena Mohawa modimo je kwetsa e kaka Hae sale on pisala nna Tenki bone ore Mogana wanga ka mogana Ungemse kojana ya mpita
ke tsa ikaka ai sale on bisala nna Thank you bone hore mogana wanga mogana o nkentse bonyana ya ntsai Ke komu ke kene ka ga mohau wa modimo tšetšile ya ba jwale ke a teba ka saka ka tebela botibong ke didibolo tsa sekgalelwa tšetšile ke fitša ke se gomule mogana wa ngata o nkentse konyana ya nkutsa gae mogana matšhatša ke bone ka matlho mogana sephaka seatla se makgwatšekgwatšeng ya matsana mokojo wa lefatshe la ga madingwana sa jene mantae wa bommanenyane ntate manyabolo wa mankwaneng ya matsana ke tshwere ka thata botiapo gapa sefako se dinaka sa tlasantena ke kgotsa marumo a dintlametse ba ge ba ya nthunya dilo ka moka ke mathampaka ga ke bolaui ga ke gegwe ga ke konokwe ntwata matšhatša ga ke betse tsela ke a betsa bašanyana bana ba ka se ba ntsietsa nka tatamala ka fetašalane ke gana ke kgelosa go tswa tumelong dipuo tsa batho ba bangwe ga ke di tshware gantle batho ba bua go tshwana le ga ba bapala sephakeng motho wa monna wa ka ga pita nnete ya sala kwete ke a phela ke phela fela ga ke bone seo ke se phela mme ga eso e ntatlhilo yotlhe ga e ba ke la tshilo ko wena malome tshediso ga itsedi ya nna tshediso moga wa ntate jwang ga pita mono wa ga ke tšhentšhile lebitso mo ke phelang ga eso a pita metleng ya pele ke santse ke gola go sa phela ntate mphoto mogang bagolo ba ngodisitseng ba ka lefikeng bontate ntwata sehlaba ka batho bontate motlhalefima bota wa dibankeng e ne e le phomolong bakweteng fela go gola wa ka ke kgutla ke tšhentšhile ke re ke pohodi ya bana makweteng ha se mohe motho motle ke se ke na le mphapang moshana thewanga ka mona ka fix beka e re tlenne re bone ntate mphapang ha ko shebe hantle mona eke microphone ko mogubedu o dumela ngwana mme dumela sebata o phetsa ntle ngwana ke phetse tau ke phetse ngwana mme ke dumedisela ba mamedi ba bo rama benkele bo mama benkele bane ba le teng ya ba ke a le bitsa banna ke a le gwatha ba tletse kwano mona na le fumane dillo tsa bona le kgonne o buisana le bona la utlwa gore na ba hloka eng eo ba ka thuswang ka yona a re leboa holo sebata ka sebedisano mo bile le yona o latla a bitsa mqala le tona a re tloela ntse le dietsa le potakele setšhaba tla o sa mfounetse gore setšhaba ke sane se tletse mane diphaposing tsa gaso mme re le ga etsa jwalo ga tloela le bontate sulago bona ba le dikopanong re le kae re tloela tsotlhe re ne re kgutle wa tswa tla Afrika borwa mo tshwara dikopano tse ngata o feta lefatshe le kaofela le mo na le dintwa o tshwara dikopano tse ngata ka jalo re kopane le bona tau ga fitla ai ba ntsha maikutlo a bona ena ka dintlha tse utlwahalang sebata ba utlwahala ka nnete mme qetoela ba ntho gore tsena tsele se le buile lo kopana ka le di-stakeholders re shebisaneng kgutlele go lona qeto go tlo gutla lo bona ka mora 14 days ka mora matsatsi a le 14 re gutlela go bona re lo kopana le bona le teng se re tla ka diplane tsa go pele ya jwang gobane tse ding tsa bona tsa dintho ke ntho tse ka lokiseyang tse ding tsa bona ke ntho tsa nakwana a mentse ka nka nako e telele empe o bohlokwa go re fana ka feedback gore ba kgone go utlwisisa gona jole pele ya jwa ba le ntho e ba llang ka ona ba lla ka gore ba nna le hole le rona jwale empa ntate se ula gore tlhalosa no di-program ke tsena le tsena le tsena le maoba ke tswa gona thabantsho le botshabelo ebile ke a ya gape ka ba re ka batla ka le holenyana ba lla le ka masepala jwale ka gona le masepala mmuso o mong ga re no tlo ena ke amanya ke amang re sebetsa mmogo gobane o bohlokwa go service delivery ya bathong sebata ntho e ke entseng gona jwale ke file ntate Sehularo nomoro ya mme Maltawana MMC ya shebaneng lona mabenkele ana a manyane ke mo hlabile ka nomoro ke gola o mametso bana o itse o nna o thabantšwe wena mme Maltawana nomoro ya go yo ntate Sehularo o tlo o letsetsa le buisane ka bothata ba batho bana
hobane ke bona ka batho bana ha ke sheba ba se ba batla ho sebetsa kapa ke a pota bana ba batla ho sebetsa sebata ba batla ho sebetsa ba batla ho bona kgwebo tsa bona di tsamaya ha utlwa ke so ke ntho tse ba di bjang tafoleng ke tse tshwarang ke tse utlwalang sebata jwale re lokela ho ba tamela re kgutlela ho bona ka nnete tswetswe mme re committee jwalo hore ka mora 14 days re kgutlela ho bona re be le way forward sebata la se se bona fela hobane ho mohloka ke hore ke thuseng se beletse setjhaba ke yona e ka slotlolong ya o qetela ngwana mme hona le ngwana Kronstadt a letsitseng FDC a ba etsa leadership ya FDC ba fumana di stipend tsa bona June hona jwale ba dutse hae ha ba tsebe rena ba itseng ba re company le mono e sebeletsang yona FDC ke QMS ko romelletse tsona ko lo sheba o fumana rena o ba sebetsi molo wena ba FDC FDC ke mangaleng ka mo kapa FDC lona ena le spokesperson sa yona kapa ena le mang ikemetse ena le spokesperson sa teng tau empa he jole ka ba le ena o se hlalositse le gore maemo ke a jwang re tla e fetisetsa ho acting CEO Dr. Mosola e tla fihlela ho yena mme re bone gona e raroleya jwang le yona ale ke le shebe hlebana re tla ipotlakela sebanta go tla thusa batho ba rona ke a le bona ntate Mphapang ke le bo haholo ntate Sularo ke a le bo Phumzi ke le bo haholo tau ke bona ba le bilang haholo ke utaba danke sebata ere ke fete mothemotle hona jwale he re tlo theoela ka Rustenburg re kopane le Meshila Mabale ke a le bo mshane su tsela tshweu ngwana mme Rustenburg re Rustenburg jwale ha re etsa tjena re lo kena Rustenburg ere ke tshware mona Mpopo a tsebe ho kena Too many people are suffering. Too many people are sad. Too little people got everything, while too many people got nothing. Remake the world. e tlo ba pina ke tlo ba palla yona ka mora ba ke bue fela le Meshila Mabale ke batla o dule le nna o ske wa sutha ke ka hoa ke renga go utlwanyane fela monate o go tshwereng Remake the World pina monate binwang ke Jimmy Cliff are Remake the World tabang ha re fumane majoro re bue le yena yo mosebetsi ka jone ntho di ngata mo mamedi re kena ka mona re tswa ka mona re kena ka mona re tswa ka mona a ko moleke hape mshaniso a ko moleke hape mono re utlwa rena re a khona ho mo fumana e ra o santsane o moleka o motsoma re tle re fete hanyane fela ka mona hanyane fela re nke taba tsa bomme ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapheng a tsa temo le ntshetsopeleng ya moruo empa boitseko ba bona ba mohwanto wa 1956 bo rolelwa kgaebana ka tshehetso ya Lesedi FM ke molelo ke nnete Lesedi FM ke molelwa re tla bona rona re kgona mo fumana majoro ha re sa mfumane hema re tla be re ya pining ya rona monate Remake the World ile pina ya Jimmy Cliff a ke sa batla o senyetsa nako Remake the World Jimmy Cliff People are suffering. Too many people are sad. Too little people got everything, while too many people got nothing. Remake the world with love and happiness. Remake the world. Put your conscience to the test. Remake the world. North, south, east and west. Remake the world. Gotta prove that you're the best. Yeah. Too many people are suffering. Too many people are sad. Too little people got everything, while the good suffer for the bad.
white, yeah.